uvele by if Mustard. akadlaleli kwi-Kaizer akekho kwi-Kaizer Fish ukwi-Kaizer Chiefs ubezoba more effective than Mofokeng ku-Orlando Pirates. If ube nama player right ubezodlala start igame ucoach right start igame deliver ama cross if kukhona striker bezoba useful lama cross uvele by njengoba engena namhlanje angazi wayegcine nini ukungena. What an abamstetha ngani mfethu what an impactful player. Impactful player. Yeah, uhlalise ebhenchini abantu abaright abangenza ushintsho abane experience abanye njengo Sirini ufaka Da Silva ufaka Omonyane uexpect ama result uyambona uNgcobo ukuthi ingubo zodwa awenzi lutho uyambona uDa Silva ingubo zodwa uyambona uMonyane bayamshiya ngejubane lapha ya if iPirates yakubona ukuthi kahle kahle bekumele imbone uMonyane ukuthi siyamshiya ngeje icapitalize kuloko ayimshintshi ukufaka umuntu ozonejuba khona la iPirates kuyalithola khona ibhola phambi kwe-D-line ye-Chiefs ibashiya isishile i-defense isathi ya cover up ngathi ukuba khona uSolomons ngabe semficile lo yamuntu lo yamuntu it's either uzongena ama steps ay3 akhahlele noma acinge uMbuthuma as a striker or umuntu ozoba ne possible chance ukuthi akhahlele epalini kwenzeka ibhali iPirates.